Modica, belt barokka fi Sqallija li mhix biss magħrufa għall-ġmiel naturali u arkitettoniku tagħha iżda wkoll għat-tradizzjoni unika li tmur lura snin u li bija tinħadem iċ-ċikkolata li hi magħmula b'ism zokkor u mill-kawkaw. Bejn it-8 u l-10 ta' Diċembru fil-belt ta' Modica fi Sqallija ittella l-Festival ta' ċikkolata, festival li jittella ta' kull sena f'Diċembru, ftit jiem qabel il-Festi tal-Miliet. F'dan il-festival qatt ta' Dulċira Sqallin jesponu it-talenti artiġjanali tagħhom fost il-poplu Sqalli u dawk in-nies li jiġu jżuru din il-belt f'dawn iż-żminijiet. Kollox beda fjum il-kunċizzjoni filgħodu meta s-sindku tal-belt ta' Modica, Ignazio Abbate, fetaħ uffiċjalment il-Festival Choco Modica. Che fanno la differenza nel nostro territorio e quindi c'è la possibilità di venire in questa manifestazione in questi 3 giorni e vivere veramente un momento incantevole dove puoi mangiare bene, puoi gustare tanto cioccolato, poi ci sono tanti eventi culturali ma c'è una città che si mette in mostra per quanto riguarda i turisti. Antonino Schivoletto, il president tal-Konsorzju ta' ċikkolata ta' Modica li tinkorpora fija għatta Dulċira minn Modica, tkellem dwar iċ-ċikkolata unika ta' pajjiżu. Qal li ċ-ċikkolata ta' Modica hija magħmula mingħajr xaħmijiet. Spjega li minħabba t-temperatura ta' kif tinħadem iċ-ċikkolata ma ddubx kompletament biex tħalli f'dak li jkollha t-toma ħafna iktar sinjura. Utilizzando solo 2 ingredienti, la pasta di cacao e lo zucchero. Vengono amalgamati a bassa temperatura e per effetto di questa lavorazione nella sostanza la pasta amara di cacao si scioglie e amalgama lo zucchero che a quelle temperature invece non si scioglie. Xhieda tal-popolarità ta' din l-attività hija riflessa fl-għad kbir ta' rappreżentanti minn pajjiżi oħra li kollha ippruvaw jippromovu ċ-ċikkolata tagħhom. Fil-qalba ta' Modica, propju fil-palazz tal-pjazza ewlenija ta' din il-belt, spikkat l-iskultura fiċ-ċikkolata, artiġjanat li kull ma jmur dejjem qed isir popolari madwar id-dinja. Tkellimna ma' waħda mill-persuni li kienet qed tiskolpi fiċ-ċikkolata b'tant dedikazzjoni u attenzjoni. Ucciso il disegno, successivamente andremo a scavare il contorno in modo tale che la figura emerga. Il finale sarà appunto un altorilievo. Dan il-festival jattendu għalih bosta Dulċira minn madwar l-Ewropa għax jitqies bħala avveniment uniku l-aktar dawk li jispeċjalizzaw fiċ-ċikkolata. Din l-attività sservi wkoll sabiex tingħata spinta lit-turiżmu f'dan il-perjodu festiv din il-belt li bit-tjubija taċ-ċikkolata li toffri diffiċli ma żżurix imqar darba f'ħajtek.